hambi ku ri show hikwalaho yo kasi man beeferiwa how many beef only nqambi khame beef nqambi and beef kulo n'wanuna mara me kahle leswi vanhu va hosi swin'wanyana swa lava vasati ntsena yi ko ngheneriwa na mina nga chu loko swin'wanyana ma hidelerisa phela n'we loko mi hambanini vanhu mi hambanini don't talk too much vulavula ayi na hina van'wani va ta hi tshika mindzuku va ta famba vulavula hi khale mi la rinyajuleriya before na swilo swa AADP hi khale mi la rinyaju before swi onha organization ya Mapele a wu n'wi twanga wa twisisa swa ku n'wi byela na hi ti-pads munhu loyi a nga na vana loyi u tivaka na vana va yena u tivaka na ndyangu wa yena hinkwawo that's why swi hi ndlela yin'wana as wena a wu ri kusuhi na yena matambe ni kwatisa na ya mahlweni so before ni ta ku kwatisa hi na vo swi hlamula hinkwabyo va hi huma ka Mapele leri n'wi wena Mapele ku nge pfuki ku ve na vuxaka byin'wana me ku ni ta n'wi hlamula ni n'wi hlamula Mai baba jaro fly bacha danuna city even him amgelaka they channel that man ni live ka interview ya mai baba se unlock ta provela ku a hi tsikanangi inkomo ni ta vuyela hansi i mai baba va vakachesi un'wana va tsaka va ku hi ku tima thosi ke jaro kula imbacha danun a xi yi tivi amena tala hi mina like that favor wa lava a wu lava it doesn't mai baba jaro fly bacha danuna city even him amgelaka they channel that matters they channel that matters the most ambokwata walava awulave it doesn't even amkelaka the only channel that matters to watch Skip. I won't disturb him. Yeah. I'm gonna go like episode number 50. I tirini ya mahlweni kuna munhu un'wana business sendela ti message and u n'wi sendele khale message mara ku a sendaku swilo swa wena ku ni le ku tirhiseni ka phone vanhu van'wana va vona loyi a hi vona. Number 1, congratulations to Benny Mayangani for Malambani to reach 1 million views. Audio. Keep that in mind. Video. It's not a music video. It's an audio reaching 1 million views. 1 million. 1 million. Mara, 1 million views is not a child's play, my man. It's not a child's play. One other person, especially around, I'm going to views total from an audio. I think here you see with Ipinda food. Lokutanzeka kunika mngano wa mina matu waswari wa mina toba yinike noko chincha manyelo and a jaw so fun that I think enough 400 and something thousand views. It's one of the songs that I picked up. Yeah, that is been in 2 years 1 million views. But 1 million mwanango 1 wato yimbelela kunene mara yakutsaliwa ka the views. And that's 1 million on YouTube only audio. Congratulations, Dan. Aswiti kuwela weriwa leswi. It's a good achievement, man. Shakala ka Gaza leswi, especially with no funding. Let me tell you something. Wamakas, they get so much views because their foundation was laid with so much money. Benny has never been a top dog in terms of finances. Like yena Shem, I think is the most earning person ka Gaza lokustaka tintambi ka tintambi inkwata. Mara he doesn't have that when you are signed to a big record label, yeah, he's not that, right? And number 2, I saw when missed the post as kuna kundle swanga duma so ke endla that live kono mingo 5 to 6 loka announce poison mara ina ngitiba ku swinga hehla maris ani ngitwa ku miss the post ku sa twa ku yisa wa hisa hiseka na
But I think the Papa Basin has nothing to do with him, but he must capitalize on it. He must be very smart, very strategic, and try by all means to capitalize on this one. And if he does well, he might emerge. So ata vutomi do the unga plana wena. Simple. Unga plana wena shem. Vutomi byi ndlela yin'wana n'wana mani. Vutomi byi ndlela yin'wana. Va tele lava byi tsale bukwini va vutomi ta fambisa leswi. Byi jika byi va komba ndzhaku byi va vongolela. Ana la ku ya mahlweni ro katela se leyi langutile va titwana. All right. So, number 2, ni vone Mapele. Lexi na ni nga vulavuli hi swi ngopfu swa Mr. Possible ngaku a no n'wi zonda or stuff like that. A ni ri na n'wi rhandza by the way, but no vula ku I hardly see his things, especially on media stuff. Sweswi ni nga busy na ku tlilina I hardly see a lot of things, mavo. So va tele lava hi nga vulavuleki hi vona hi ku va timeni mo va nkoka, but hi ringeta na ku hi nga fani na ti-channel letin'wana xa ku xitsongo byi. So la hi le ka the channel that matters. There is a guy a tivekaka hi vito ra Raymond Mtaka. Ka TikTok I dume hi Gaza Boxa. I love the guy. Ni n'wi rhandza ngopfu Gaza Boxa. Very entertaining. Mara we are in a society that is very sensitive. Vatsonga are very sensitive ngopfu. You just count few lava nga vulavulaka maharihari hi vona and they do nothing. Gaza Boxa va ta n'wi kandziya. They will beat him up. Ta n'wi kandziya tlhe na content here. So swi kahle ku hina tanihi vatirhikulori kwala ka media hi n'wi khuza. Why? Because wa ta minkarhi yin'wana u nyanyuka hi mavito ya swi ta ku bisa. Why? Because you might u nga delela like wa ni vona ku mi delela njhani, but a ku na munhu na un'wana nga ta ku mi delele nsati wa yena or mhakhi wa yena or n'wana wa yena. And usually I try by all means to speak about the craft. So let us criticize the craft, but na mehe a ni na matimba yo byela ku vanhu va fanele va endla yini hi ti-platform ta vona. A ni loko biwa ku nge biwi mina, but swin'wana swi la hi n'wi khuza because this thing of you exposing people loko va jola handle ne hi ta rila hi wena. I ta va ku la hi le ka Gaza Boxa a twa hi mpama vhiki leri ta ku pha. And se swi ta n'wi limita na ndhawu ya ka huma loko vanhu va ku targetini mfo van'wani nga va tekeli hansi va na matimba and they have power, they have money, they don't have to come to you directly. Vo to fika ku lava lava fanele va ku ba va tlhela ku byela ku rhume hi mani hambi ku ya khoto na vumbhoni ta byi ta ku vumbhoni byo byi kwihi u na vumbhoni I nyanyuka ku phinde ka Gaza Boxa va ku ba. Never ever touch people's families, make fun of them. Maybe wa vona leswaku maybe u kuma ku chava nga mbalangi yeah. That's his own thing. He decided to do that. You know, slava. And then look what Jola decided. I must expose them. They will come after you. Now, whoever known, the Uruan known what work with Satika TikTok and I'm a pin a martola. The Uruan known what work with Satika TikTok. She do Sato Wabio. As a matter of fact, Munora request, engage at live. Wabio. So look was iwana munhu a vibe ka TikTok a nga ri ka TikTok a na nchumu ya ku biweni u nga pfumeli as a matter of fact nsati wa wena a ri munhu wa ku nghena ka TikTok u nga ri kona because vavanuna hina a hi na problem ku ba munhu wa munhu loko hi nga lavi ku biwa wa hina. Loko ni twa ku nsati wa mina I khise mani swi ta ni nyangatsa ni nga ha vuli masangu swi ta ni nyangatsa lembe hinkwayo masiku hinkwawo ja hi mito loyi a vulavulaka. Why this is but on an honest view if
vanhu lava nga la loko sweswi ni ku nyika chance if munhu loyi u tirhisaka TikTok nghena sweswi ka TikTok or tsala mavito ma u ma tivaka u vona i mani a nga ri nghwadla ka laha mi nga ta ma tsala kwalano tinghwadla swilo leswi hinkwaswo na swikhedijani swa koho tinghwavavani u twana hi nhlamba un'we munhu u gugini yo tweti mari nghwava mani yi tsema kwala ni vone Mapele na Papa Rhulani ni vone Mapele a ni n'wi vonangi ni lupa va tele Papa Rhulani came to a n'wi rhukatela and then swi ni tisa ka level ya ku why hina hi tshama hi ri ku rhukateleni xa ku sungula Papa Rhulani a munhu wa nga n'wi teka serious lexi xi vulavulaka hinkwaxo un'wana na un'wana ya n'wi byela ku mhana ya ku xavisa miri mhakwa ya wa ku vongola and stuff like that. So we live in a society where nhlamba is a general thing. Papa Rhulani wa fana na Majuli every time va na camera va penga. Papa Rhulani i mutsoniwa loyi a nga riki aware swa ku i mutsoniwa. So a ku na ku u nga kwata u kwatisa hi Papa Rhulani, no ways. But for engagement on social media, you can post about him, aguana and exchange words. It's fine. It's for entertainment. My entertain. It's okay. Kabalungu was dropped down by, I don't think it's the family of Peter Tinet, but I think it's the record label of Peter Tinet. Because those boys, they just use that sample and then put another beat on it and then ran with it. So I think they took it down for that reason. There is no deal here. But what is the greatest thing here? I saw a title on McG's podcast, Kabalungu, meaning that thing made it to that level. This can give tapes at the DJ an opportunity to work with the big dogs. I mean nationally, even internationally, if I get that I like. Do you get what I mean? He can be that lucky and get that deal. So mwina mngale uzamazama ka kurimisa ngoma ta vanhu mhaka ka valungu na liya yin'wana ni nga yi rivala. They will take it down. If they leave it, they might even give you 10%. No one have vela what one post out kabalungu. Either way. I love you all. My baba jarukula embacha danuna shiti. We're gonna grow from one point to another. We are here to stay. Whatever you're doing, ngalangwe. Ungayeli matimba. Problem ku mina we ai bushire. Loko mina we ai ra bushire. Ai ta va hi karhi swi tiva ku mundzuku ku ta na mpfula. But we shall keep fighting. Exodus 14 verse 14. The Lord shall fight for you. You shall keep your peace. I can see. Ya so anita swi nga ni nchumu nambangi ni dyondzi kona le ka a Dakar ku